Maya tayo agsapat ako amin kayo ay kakailian, kakabsat, sinan kayapa. Kat ang kami presenta din ay ordinances ay da kami ay pinatukdoyo sin 2019 danay din kami inamamag. Sana sin ay amagan di sanggunyan. So tapno adyo matidog irugita ko sin ay nuada din di listaan yo sin ordinance. Ilan yo sin listaan ay sana way 30 ay ordinances ay inamag di sanggunyan nuada pay din nakasalang province pailaang. Ada pa lang din udum ay maisalang tanenggana sa June 30 no din ay term di opisinan di tinmukdo ay sanggunyan. So yan yung 38 susa. Di ordinance kat na duma-duma wada din ay ordinance ay way penalty na no maipanggap sin ay way mabayulit kat way penalty na ngam kaadwan sinakat din pansayaatan takusin ay ili-ili. No da kami ay sanggunyan tatapiak din din anok advice na duma-duma din committee ay kadanmi. No sakon no adaksin committee in the agriculture and environment membro ak abus sin odum ay committee sin committee on law sin odum ay committee. Irugik sin kadanan kagawad Kilip. Si Councilor Kilip ket siya di committee chair sin tourism. No umita ko abus sin infrastructure ay nay si kagawad Marciano Kikisan Jr. Membro matlang danasin udum ay committee ng umatidog no ibagak din ay membro anda. Si Manong Jess ay Committee on Laws, kaya Committee on Peace and Order, membro matlang na sin udum ay committee. Si Councilor Dixila Madrid, Committee on Disaster, kaya Committee on Transportation. Si Councilor Kamudag, Committee on Appropriation, Committee on Finance, gayam. Si ABC siya di committee sinay Barangay Affairs tan sa presidentin diligan di barangay. Kasi na si Councilor Edgar sa Committee on Health, ya Committee on Education. Si Vice wada mutla ang ichichira na din Committee of the Whole ay kananda siya din di boundary dispute sin ay inside the municipality. So sila di basit ay sorry naay body isa sinigid sinay din importante mo sino din di wireless receiver na si senior PWD tupad Committee on Social Concerns si Committee on Ways and Means din yata kay maninap si Pondo so sa committee nina ay nga magandang sini wala si IPMR si sana di committee takosin cultural concerns tako sin munisipyo. Kat nuada di listaan yo walay dak ay rugi sin Municipal Ordinance number 4 2021. So title din ay ordinance kananas na an ordinance instituting and implementing the registration of ownership of agriculture and fisheries machinery and equipment in accordance with the memorandum of the Department of Agriculture and the Department of Interior and Local Government. Di ibagbagan ni na ordinance amin kuma ay agricultural facilities na ano machineries may register at munisipyo. Sinuri na agricultural machineries ay bagbagana, din traktor, din adin na i-register si LTO. Ay way naklakos traktor na sana. Ado siya. Tan may ilatak kumot ay way traktor. Ay basit ka no. Ngayon. Kat sinudi ka puna no apay nga inbagan din na ay Department of Agriculture ay dapat ay may register din na ay agricultural machineries tako. First, dilay din dahil maila, din inventorin kanon di manus-usar si traktor. Tapno, amuda di pangilautan da si assistance.
Tanang magadi registration siya kaya pa si traktor asita ko man request. Tiyat na magamot di man usarad kaya pa si traktor apay nga man request na nga si traktor. Kanan di Department of Agriculture. So laiden day ilan nos pigaay farmers di man usar si traktor. Bakun wat la ang traktor. Pati din ay bakho ay nay. Siguro din ay kakabsat ay wada di bakho na kat magamot di registration di bakho. Resibo laang mat. So, no sino may countries gamin considered ay farm equipments da sa bulldozer, tractor, bulldozer ya backhoe. Bakan wat sidoy pati din facilities kano kaswari gano ada di drying pavement ako. Kan sinan kaya pa kato ada din di amagan di gobyerno ay pan bilagan ta ko si pagay. Mabalin ay register ta ko di tapno maila da. Facilities kananda no ada di rice mill i-register ta ko di kata di amagan din munisipyo man pa print da si kinito ay plate kasi kami man issue si certificate of registration kat sina ay kat one time na mamingsan na sin lifetime di machine hingga na ay madunot kananda. So, no, register na katsik adi 001 di number di registration din ay traktor mo, hingga na ay dunot di. And, kat naman lako kakasin, i-register mo kasin. No, ilakom di, sidoy di i-transfer mo. Kat naman, naman ilako kasi traktor mo, siguro man amag ka temporary ay resibo, ngum no, may register din ay traktor mo, sidoy di ipasam din certificate of registration ya din number di plate na sin ay sumaruno ay manglako kat sino di mga implementar sina din municipal agriculture office tako. So ipakkaamo minanda kayo tano dumateng din tempo ay ingay naamag din plate ingay sagana da din di papilis ay panregisteran tako enta ko i-register. Sino pwede o ay benepisyo na no i-register ta ko di machine kanan di taga di no din machine mo ket manban-banor si 50 uno sin gasot mabali na usaron ta ko ay collateral kanon din doy pabulbulod da utlaeng edno ni no kana may collateral mo i-tractor mo adi mabalintan magadi papilis resibo laeng. So si di udum ay benepisyo na ano i-register ta ko. So di samot di pinaka karnin din na ay ordinance ay nay. So din benepisyo din naman ta ko sa di. Tan mabalin pa oray di ta ko i-register matkit di. Ngam no akawanda di ta idadwa ba asidak kasukat sin pintor nga adita ko amoy panuntunan sa iris da sin ay serial number. So sidoy mat lang abo kaswari ganway man i-transfer si machinery na alilom ngayon kakargada ket check upon di pulis amo da adin na ako no ada din doy ay registration na tano adi kaya inaawit din resibo adi na indicate din doy serial number CD mabalin iman ay oray inako mo kanam ukak na kanam. And, so say panuntunan da no dumating sin ay checkpoint. Sidoy di first ay presintak and dataho. Ay wada di saludsod. Sige sir. Siamot lang basta farm equipment kananas di. So amin ay usaron ta ko ay machine related to farm ay adin na i-register si udum ay registration i-register ta ko di. Okay, thank you. Sin question. Sige, sir. Wada di bayadan ta ko ay one time ay 500. At bakan yearly di. Tan kanan ta ko ay once ay register mo hanggang nas dunot. Ngam no repreparam di tuloy-tuloy ay sa papel na di. Adik kahit na nga sa uno upat di equipment mo kayang-kaya may manlako, kayang-kaya may man register.
Di ba di traktor kat komit kita mutsa. So mayat mut lang di safety yo. Ay laton. Salamat wainan saludsod iman tap no malawlawagan ta ko. At numaga tuloy ta ko sin sumaruno ay ipresentat ay ordinance. So din munisipyo di mangisaganas na inform damot lang da kayo through din barangay. Ano nga ay ready din ay registration tano din ay talaga interesado iman taman register da. Ngam na approve din ay ordinance in June 8, 2021. Umitak ko sin maikadwa din ay Municipal Ordinance number 9 das 2020. So na-approve lang na sin August 4, 2020 an ordinance creating the Municipal Cooperative Development Council, providing for its composition and purposes, defining its function, and appropriating funds. Okay, sinan bakon away cooperative ta kusan kaya pa? Wada siya. Ngem medyo man kinapoy siya. Nakaapoy kanan ni barangay councilman nyo. So siri di purpose na no apay nga ma-create di Municipal Cooperative Development Council. Dinay ay ordinance sinay dinamnam naman di Sangguniang Bayan barang makatulong ta ko sin co-op. Apay nga kailangan nga tulungan ta ko'y cooperative. Apay nga kailangan ay wada di council. Tawada di man num siniat di cooperative ay dumakda ko o no ma-improve. Di mangidad daulos na council ay nay si mayor. The members nas na di vice chairman din committee di agriculture sin Sangguniang. Di membro na da din social welfare, committee on social welfare, committee on cooperative, president of the Municipal Federation of Cooperatives, din MAPSI chairman, din 7 barangay captains, municipal treasurer, municipal agriculturist, MCDC kan daduma pa nga government agencies nga involved ti cooperative. 21 samot di nan pasyal kami na agriculturist ako Enrique ang kami bisitaan da din di kanan gamin di ang ilaan da din di man mula sabong ay adin na dispose di mula nagapusin ay COVID. Tataway dawat di taga di ay assistance ay soft ay loan di si 3 years. Kat assistance in farmer ay nadadailan di mula na ay di na i-market. Kat di kananda manila kayo san bakon sinapigsa ay cooperative ay siya kumadi padanan misin assistance. Ngam magadi mailat takos nan entire bakon sinapigsa ay cooperative. Iso nga inpadandasin cooperative di Bugyas, in Badayan Bugyas Development Cooperative. Tatta din cooperative di Badayan waday basit ay idawat di ay incentive sidi 1%. Piga din pinalundas nan bakon 5 million di total na di. Bakan wat sinan kaya pa gana sin manmulmula sabong amin. So 5 million or 1% di 5 million adi iso kapay din piga di 1% na di. 50,000. No, 50,000. Ta ipadandala ang sidi. Itata bakan wat lang sidoy manrigat ako pa itanuan bayad da din farmers ay nanbulod sidi sakdan Badayan sinod Bugyas ay adawi adi pay lalalo no sinan kaya pa ket adawi din ay pangi matulungan tapno no ada di assistance di gobyerno adi da ipadansin udum ay ili no di ket ipadandasin ay mismo ay ilit ako ituloy takusin maikatlo. Laiden may greet si President of the League of Municipal Mayors in Benguet.
medyo man kapidat man ibaydat, muaylay din das ibaga, taduan namin kadnganan i-present me. Sige manong. So, naiwarwaras na din ay merinda, uray man merinda, takudon mandeng-denga siya. Okay. Ibagayo ano, lawasan inamagyo ay ordinance kananyo, no mayat, medyo ibagayon mayat, tapno maragsakan kami, abo. Ay mayat di maikadwa. Mayat lawa, kanan di kabangan. Okay, di maikatlo ay ordinance, no ilaan nyo sin listaan, Municipal Ordinance number 3-2021. Kananas na, an ordinance in institutionalizing the operation and maintenance of all agriculture infrastructure, special projects in the 7 barangays of Bacon, in providing funds, therefore, amending Municipal Ordinance number 11-2016. So, sinay ordinance, way ordinance ay dati. Sino ditokto yun nina? Ay ordinance. Dinay ordinance, kat ditokto yun na din special project sa Inmalis in Isay Ili, no barangay. Sino di Inmalis na special projects? Damagan ta ko kod sinay barangay officials ta ko, no? Sino da din amuda special project sa Inmalis na? Away Inmalis charm sina? Ay kalsada? Wada. Sino na? Ay charmot lang na? Owen. Sino pa eh? Sino? Ay way kalahisid sina? Owen. Naman lagi piyo danay ay project. Adi Inmalis nan ilit ako, no aga din ay memorandum of agreement ay inagreean di munisipyo ya din nang idawat si project. Tatasin agreement ay pinirmaan di mayor ya din nang idawat si special project. Wada di partin di munisipyo o barangay ay mga iwan sina ay project ay naidawat. Bakan dan wat indawat san kalsada kat baybay antak ko ay gaangan di kanal o takgasin di danom. Di na ipuisi di, dapat din munisipyo, man pundo din munisipyo, si ayuan din na ay special projects ay nay. Ay laton nga may aywanan ng special projects tako. Sa kasparigan, inilat ako ay sin barangay kat din special project kat ngay magday gaputan na iturong di kanal. Lawlaw inyat di kanal ay naiamag, sido'y kumadin mapunpunduan si tinawan. Tapno amuan yo, ya amuan nyo ay ordinance ay kamanina, ta ibagayod munisipyo, makalipat di mayor, ibagayon yan diwadan tulagan mo tayo, ay ordinance na mo tayo, dapat ay aywanan tako sa special project, kanan tako. So di rason, na apay nga i-present min na kayo din na ordinance ay nay. So bakin watla ang kalsada, pati din na building. No ilan takot madadadaal, dapat mapunduan di repair din na building ay nay, tadi madadaal. Tan sayang iman wat dan indawat indat takuna. Sino di consequence o no resulta na no adita ko aywanan din special project sa umali. Adita ko makaulit. At ano di project ay kaman di gapot adita ko inaywanan inilad ay awan adita kailangan di apa nga way anda. At ano di lugar ay man kailangan sinan Pilipinas iman. Pada natartaraki ay kailian ta ko ay Mountain Province ihalipay sina kananda. So nga dapat aywanan ta ko na. Wada mutla ang di makumpos sina ay municipal management team din na ay special projects ay idadauluan mutlang di municipal mayor katapi si municipal engineer SB Committee on Infrastructure no sinodi SB Committee on Appropriation, din Municipal Planning, Municipal Agriculturist, din 7 ay member, Chairman the Indigenous Peoples in Barangay, 7 punong barangays, as din President the Federation, the Farmers Association. Dan ay di mang kumpusin, team ay mangilila, no ma-implement din na ay ordinance ay nay.
So di importante launay sinadin kanang takon dapat danan special projects kat mapunpunduan di maintenance na. So ilaan ta ko sin programan di munisipyo sin budget. Damagan ta ko sin engineering no ada maipuk plano si kamanadi. Tan sin ay agreement ta ko sin ay agency ay nang idawat wada di certain percentage din ay no kasparehan din project kat 1 million dapat way 5 committee on infra. Way idea ang sige percentage. 3% sin munisipyo kano kanan ay 10 kanan punong barangay. So ngon 1 MD 10% dapat wada di 100,000 kumaay pang ayuan. Ayan. Ay mayat di dapat ay aywanan ta ko din ay special projects. Ayan. So sidoy di gapuna ay ma-ordinance na. Tapno ponduan kumandin ay tumok duay opisyal. Katnodak kami pa ilaang di ilaan mi ata may implement ibagami ang mayor ta implementar na. Ngumno ay sumublat da iday mang implement abon mang ibagaan mayor. Away sa lutsod sili. No maga, umita ko sin maikaupat. Okay. Ay way man organic agriculture sina, kaya pa. Maga. Wada mo tadin mangibubulos si manok na. Ya, kanan ta kuno din bulos ay manok organic, bulos ay bisang organic. Ngambaken gagara, gamin tan say ugalit ako ay bubulos ta kun manok. Tata din ay ordinance number 15-2020. Sina ay ordinance, di title na kanana, ordinance institutionalizing the programs, projects, and activities for the promotion and development of organic agriculture in the municipality of Bacon. Yan dapat mapunduan na kanana. No ilaan nyo na isura-surat di basar na sin ailintag sin national way mang supporter ay lintag kananas na din Organic Agriculture Act of 2010 din number na di RA 10068. Amin ay man organic kat suporta man din ay man mula si organic ay nay. Council ay ma-create idauluan kasi ng mayor. Amin kami na ordinance ay ma-create ito no na-approve with province mantaulit munisipyo, di mangi-implementar sin ordinance ay naibakan din sanggunyan. Si mayor tan sa executive ay kananda. So nga masapol na alitak di mayor tapno implementar da na ay programa, tapno mariknata ko sin lugar ta ko. Kat kaadwan ay programa adi man operate sa no magadi uray wada din na ikan kanantakun council no magadi pundo. Iso nga napunduan na si 300,000. Tinawon na ay mapunpunduan ko ma. Kat no mailat ako kat man increase di man organic farms in Bacon. Asi increase din pundo. Ngampan rugyan pa lang din 300,000. Inti umayan nina. Din 200,000 umaysin man organic sinateng. Din 100,000 umaysin ay sumuportasin ay man organic si animal. Well, kat di mang-implement sina din Office of the Municipal Agriculturist ako. So no ay interesado damagan niyo Municipal Agriculture Office sinkadaan di Office in Enrique Atelba. Uno damagan niyo sin ay Committee on Agriculture di Barangay Council. Tas ay mangi-coordinate enda kayo. Sino di Committee on Agriculture sina? Din Council? Si Kagawad ay Silso Bakuna. Namagay sa lutsod, tan adita ko sinagay sa amin nawat min isam summarize. Ado isin likod. Sige. Adik. Ay sino na organic farming. Wala ko di sa lutsod ko no
wala mo sinabi pang pumpusan si organic. Wala ipatak doon tayo pang pumpusan. Wala pa isa mas di machine. Yung apay nga adidan mo. Usaran. Okay. So wala kano di machine ay man giling sin ma compost ay material. Apay kano nga adi ka usar? Ay magadi mangusar? Sinang idawat sirik? Department of Agriculture magas Sir Enriquez na ngam sigurado ay wanan request sina. Adi mabalin ay ialin di agency no magaynan request ay mangusar. Okay, so no in download di municipal agriculturist di kat magadi man songbat sidi taasi kami damaganan Sir Enrique. Magamat sina. Muada kumas na tasongbatan na di. Si Daroy din kananta kon nuay umali si Tulong kat adita kumutlang usarin adidat kasin makaulit. Management, tigatan. Ay indawat that is association? Yes, sir. Okay, Management, tigatan. so challenge this in association. In anok din ordinance ay nay ilaan yun Sir Enrique no inti yat may makaabil sin assistance. Tapno usaron yu adisan ano ka? Taman mula kayo sin organic products. Ay nasungbatan di? Partly? Sige kasi. Wala, sir, siyempre, wala garanti mausa. Apay nga din usaran. Tapno maabil mo din di ay purpose di program. Sige, Okay, so good question at the same time good challenge sinay datako ay nang request sin machine ay doy. Actually sa ay component di organic agriculture gamin din man produce tako si sarili tako ay fertilizer. Siya rin compost ay kananda. Uray din usaran tako lang si buhay, narigat mo tayo man usar tako sa commercial, nulay din tako ay man sila si healthy ay natong. Pero din pitsay kat bumbumbaan tako mutlaang. Awan, makaidawat mutlang si sakit, so may mayat mutlaang no din compost di usaran tako. Part na di din lay din di ordinance ay na ay suportaran. Kuma isong ano, mausar kumasan machine, ta umad adu di man usar sin, ano ka baka ma-encourage din agriculturista ko ay mangi dawat pa si daway at ko ay man relax sin last 8% ko. Sina medyo siguro at adu sa studio at adu mutnan kakadwa ay sumumbat mutlang. Municipal Ordinance number 3-2020. Sina ay ordinance, the title na kanana, an ordinance providing for the survey, delineation and segregation of road right-of-way from tax declarations along existing roads and roads to be constructed within the municipality of Bacon. Repealing for the purpose Municipal Ordinance number 01-2008. So nung mailayo ay dati ordinance ay sinaymot lang di subject na. Ordinance number 01-2008 ng ma-repeal at di ay kananda, masukatan, tan na ay din barbaro ay ordinance. Ay na-introduce din Sangguniang Bayan Yudnani. Sino din na ay dilay din na ay tukuyan. Laiden di munisipyo ay tumulong sin at di na idondonit ay kalsada ay maisegregate sin ay tax declaration yo ono title yo. Title din ang idonate. Apay nga laiden tako ay kamanidi. Tapno kuman din kalsada ket maammo no siya ay barangay road sa tanno adi naka segregate pailaan sa na galakam sin ay declaration ono title yo. Kaduan ay problema tako no man introduce tako si kalsada. Ano man repair tako no i-repairin takot video palawaan tako waen mangiparparik. Nanang ay lakon ko sa kananda. So nga tapno adi mahamper din development tako kuma. Purpose din munisipyo ay
tulungan da kayo ta maisegregate di. Adi kayo mutlan pagkibay-bayad. Din ay area di Indonetio ay kalsada. Kat di mangi implement sin di ay segregation sin ay tax declaration yo no title yo. So nga naay si municipal assessor sin si adi mangi amag. Din mang survey din municipal engineering office tako sin munisipyo. Di mangit do sin di ay Indonetio da kayo matlaang. Tama sorbidit may segregate. Ay way problema sa nasin ay may panggap si kaman di ay adin na i-segregate yan. May parparit pala ang kalsada o no dinantakod na bunabun. Ay wada. Sidi di laiden tako kuma ay makaan. Tapno nuada di umalis development. Ket adi maipari pa.